Hvala na dolasku i uživajte. Šušu! Šušu! Cime! Molite, pa... Publikom mi se vidimo kasnije. Ja se ispričavam, evo sreće. Suzana, može? Nenade, pogledaj. Guske su navratile. Divlje guske na lijepom, plavom Dunavu. Moja žena ima tu pjesničku crtu. Uvijek je imala, jer smo bile male. Guske na putovanju sa sjevera na jug. Navratile kod nas da malo preda. Brčkaju se tu nekoliko dana pa nastavljaju svoju selinu. Rekao sam ti da će Vukovar postati i mjesto. A što možemo naučiti od gusaka? Kada je ljepota prolazi? Dame i gospodo, moj muž, plastični kirurg. Za guske? Ne. Za Nenada i Suzanu. Sretna godišnjica. Hvala. Može neka zdravica? 7 najsretnijih godina mog života. Ilka, malo bolje da mislim barem 3. Freud je rekao da šala ne postoji. Za Freuda, koji nam je otkrio važnost penisa. Sad me ispričajte. Idemo unutra kako utakmicu. Zovite me kada ročak bude spreman. Doneću ja još gricka, dok se graf ne sluša. Kao kamenje. Neka sinoć nam oču. Molim? Ja znam. Ona štapiće zašto? Zaboravila sam. Pa dobro znaš da ne mogu peti. Šoga je možda vi imate malo. Ne znam, provjeri se Suzana. Suzana, imate li štapića? Imaš jedan u gaćama. Imamo samo kikiriki. Pa kikirike za košarke, štapići su za nogomet. Gakanje gusaka je divni poziv na parenje. Suzana, očekuješ nekog? Ne, ti? Gdje smo ostali? Poziv na parenje. Ispričaj me. Da, to može značiti nevolju. Volite, slobodno. Sad ću ja. Dobar dan, nadam se da vas ne prekidamo. Upali smo samo tako. Da. Ja sam Halid Filipović, a ovo je moja vrlina Zdenka. Drago mi je. Bili smo ovdje u blizini pa rekao, hajde da navratimo. Znate, mi smo ovdje nekad raditi izbili 9 godina. Kako to? Telefona? Da, prodali smo kuću gospođi Vulić. Ali u Slavonskoj Sopelici. Da, mi smo ovdje tek godinu dana. Nenad Vulić, Suzana, moja supruga. A upoznali smo se. Da. Hvala. Hvala. Evo malo da se vraća na kako kuma. Nadam se da ne smetamo, mi smo došli ovdje malo nezahnuti. Možda se probrčkati na Dunavu pa nastavljamo. Ma, raspomodite se, molim vas. Osjećajte se kako svoje kuće. Jeste za piće? Jasno, bolje. Ali da ne nosiš. Meni samo
Pa nema je. Stavi se jednoga patuljka na njeme mjesto. Pogledajte ga, molim vas, kao da nam se smije. Jeste li gladni? Pa nismo, hvala. Zapravo umiremo glad. Onda ćete nam se pridružiti na večer. Sad će grad biti gotov. Evo, polis. Ali ne možemo. Zašto? Ali ne možemo. Čuo sam za ono baš kad je Manđuk ispucao. Koji muž Niko, ovo su... Kali i Zdenka Filipović, živjeli smo ovdje. Stvarno? A recite, gdje ste držali štapić? Niko, ali ti Zdenka ovdje su se vjenčali. A, super. Recite, ali volite nogu? Ne. Nevjerojatno. Evo, što bi Freud rekao na to što on voli gledati mladiće koji ubacuju loptu u gol? Preuzet ću ja taj igra. Sretno. Sretno, što bi s našim pločicama? Pa, htjeli smo drvo, prirodnije. Ma šta mi je lijepo. Nama su pločice bile baš dobre. Ovaj pol je bio prvo mjesto na kojem smo vodili ljubav. Ali te. Evo, ne. Evo, baš na ovome mjestu. Ali te. Romantično. To je bio trenutak za pamćenje. Posebno zato što sam ja imao svoju ženu, a ona imala svoga muža. Pa je bajka je odmah se ubijati sam. A Zdenka je tako dobro izgledala na mjesečini i kako mi je samo onako gledala s ovim svojim okicama ko mi odolio tom pozivu na ludu avanturu, pa je nakur, pa da, ja mi me bar ruke, tako je. Gospodine Filipović, čime će vi baviti? Zovite me Halu. Ja sam inače računovođa. Što, sad sam vas razočarao? Pa da, ne izgledam kao neko koji računava plaću, da. I računovođe mogu biti pjesničke duše. Havić želi napisati najbolji suvremeni roman. Dramu, Zdenka, dramu, ne roman. Iako možem se pohvaliti s time da sam napisao već nekoliko pjesama o tome koliko je kolesterol opasan. Znaš, jeste upoznali gospođu Budić? Ne, samo smo slušali. Sreo sam jednom kako smo je prodali kuću. Mogu vam reći, nimalo razgovorljiva žena. I ja bi pametno više nikada. Ispričajte mi, idem vidjeti što je s grafom. Da, spore se staviti. Su da načine, špavi. On je zubar. I ona se povećao. Što vaša zgodna sestra radi? Jasna ima butik Donjeg rublja u Zagrebu, a njezin muž popravlja žene, plastični kirurg. Pa vidi, fontanica je još tu. Sam je dizajnirao i napravio. Po uzoru na zagrebačkog arhitekta Bandića. Kako se sviđa vaš tajni sef? Pa nemamo mi nikakav tajni sef, koliko ja znam. Vi ne znate za sef, dajte, molim vas, pa napravio ga još prvi vlasnik kuće. Odmah tu na početku vrta. Ma šalite se. Ma ne. Pa pokaži ženi. Ljubav je kako ti kažeš. Molim vas, sjedite da vam pokažem vaš tajni sef. Ali prvo morate naravno znati kako se otvara, jer inače nećete moći otvoriti. Evo, sad dođite ovamo, čučnite i zavucite ruku do lakta ispod, da, opipajte nešto okruglo i zavrtite u desnu stranu. Eto ga, uspjeli ste. Uspjeli. A nekom je valjda ostalo. Mnogo ljudi nisu znali za sebe. To nisam imala pojma. Što je to?
situacija je alarmantna. Kako ne vidiš, šalite se. Piše tvoje ime. Bože, Suzana, postoji na stotine Nenada Purića, nisam ga jedine na svijetu. Ovo je tvoj rukopis. Tu je fotografija koju jasno držiš za... Malo učinilo. Sad su to kao neki dokaz. Ne mogu se pouzdati. Kakva je žena ta Suzanina sestra? Nikad nisam osjetio nešto ovako snažno. Eto, ako budete išli u Zagreb, Kad smo kupili kuću, saznali smo za sebe. Pa ja sam joj pokazao gdje je. Bajka, otkud sam ja mogao znati da ju sve istezgu. Kada molim te prije nego što ne neseš na jednako završke. Prijatelju moj, obroz Bostančanar. već jednom začepiti. Sve četvero sjedili smo na livadi pod zvjezdanim zagrebačkim nebom. Gurnuo sam ruku pod njenu suknju. Na trenutak sam se uplašio da nas je Suzana primijetila. Dalje. Ovo mi nastavi. Se ne miješaj. Danas se jasno pretvarala da je zločesta djevojčica i ja sam je ispljuskao po guzovima. To ju je napalilo pa smo vodili ljubav. To bi volio malo baš živjeti. Daj, valite od djeti. Nenade, gasim s plamen. Nestalo plina, sam ja nešto zeznula. Zločesta djevojčica nešto zeznula. Ne, znači ti opet da poguzim. Što? Nenade! Ona sam je moj dnevnik. Pišeš meni! Vrlo talentiran pisac. Danas smo se Jasna i ja našli u njenom stanu. Vodili smo ljubav u njezinom Dinkovom krevetu. Bilo šanse da ga Iko pronađe dok je on nije pokazao gdje. Samo sam joj rekao gdje je se. Otkud sam ja mogao znaš šta je u njegu? Šta ste van svoje gradili ovoj? Zašto se jebote lovio dnevnik, molim te? Jebote! Sa slikama! Ali nije problem u meni. Na primjer, meni znaju biti jako korisni. Ako vam naiđe inspekcija. Kako god vam se činilo, ja sam sigurna da ćete vi to sve lijepo izgraditi. A sad nas ispričajte, hvala vam na svemu. Ostajete tu gdje jeste. Vi ste svjedoci. Vjerovate učiniti nešto zašto su vam potrebni svjedoci. Samo se opustite. Koliko dugo nas vas dvoje varate? Pa ne bi sad tih nekoliko izlazaka baš nazvao baranje. Sudeći po ovome, samo na dan pobjede i domovinske zahvalnosti imali ste seks 4 puta. Što bi sad ja trebao reći? Dupli praznik. Daj, branitelja. Smijem neka u čemu je problem? Pa svi ubrnici. Reci mi samo, gdje si naučila sve ove poze? Na pilatesu. Neka, moraš se pisati. Pa i mi živimo u provinciji. Nadam se da me nisi prevario, jer ja tebe nisam. Naravno da nisam ljubavi. Rekao sam to onako uopće. Ni sa Dinjom. S Dinjom nisi? Ma daj, molim te. Zato što je glumica, a? Šta je? Jaka glumica. U amaterskom kazalištu. Uvijek govoriš da ti nije zvezna, a znaš, nekoliko puta si rekao njezino ime u snu. Umisliš samo zato što se uvijek pala na njenu kapu. A vjeruj mi da sam željela doma koja Mišića imala bi ga. Godinu dana, najmanje jednom tjednom se nabacivao, a ja sam to odbijala. Koliko dugo traje ta vaša burna avantura? Ne dugo. 3 godine. 6 mjeseci. Godinu. I pol. Ne dugo. Bilo je dosta prekinuti. Kako si mi mogla to učiniti? Pa ti si moja sestra. Šta da ti kažem, zaljubili smo se. Ovo nije bila ljubav samo u seksu. Rekao si da me voliš. Ja ljubav nisam spominjao, možda sam rekao da ne mogu živjeti bez nje, ali da je volim. Sve vrijeme spavaš u mom krevetu, a vodiš ljubav s Jasnom. Ona me zavela. Ja tebe! Da vi to čujete? Da vi to čujete?
ali nisam bio siguran. Jasna se ponudila da to proba da vidi kako vidi, jel? Ušli smo u kabinu, to je bila i njena ideja. I što je to što ovo? Tangi, čitkaste tangi. Možeš prekinuti. Pokušavam da se priču. Meni je privlačna. Čula sam kad se pitali gdje radi njezina zgodna sestra i šta toliko plaziš na taj dnevnik. Pa znaš da me zanima samo pisanje. Evo, slobodno ga proučite s književne strane, kada vas već toliko zanima. Pa dajte, nemojte, to je vaša stvar. Samo naprijed, Davide. Čitaj ga, sigurna sam da ćete zadovoljiti detalje o njenim seksualnim vještinama. U svakom slučaju malo avanturističkog duha svakome bi dobro došlo i ne mislim na naš seksualni život, to je super. Žao mi je ako sam te razočarala. Samo sam rekao Zdenkice, ako bi možda slučajno poželjela malo eksperimentirati, pa eto. Na primjer, u troje, Dinjo Mišić. Ko je to rekao? Kako ti zamisliš eksperiment? Tako, a? Ja ništa ne zamišljam. Kakvi eksperimenti? Pa mi vodimo ljubav, ne bavimo se istraživačkim radom. Znači, uvijek sam čitao perverznih kubana koji su imali seks sa svojim uspavanim pacijenticama dok su im vadili koljena. Ja nisam perverzni zubar, nego perverzni ortodon. Dobro, da se sreću. Gle u redu, ako već nekog traže krivi za sve ovo, krivi mene. Što misliš, koga okrivio je? Šogor, evo nije normalno. Skoro sam ti razbio televizor. Kako su nam ga zabili? I Nenad je zabila. Da? Dinko, baš dobro što si došao, sjedi. Imamo nešto za stvar je kuća. Ne moraš biti zlobna. Dinko, pogledaj ovaj dnevnik. Vidi, prepoznaješ li nekog od likova? A dobro, što je ovo? Pusti čudak. Pusti čovjeka da gleda nogomet, ovoga sigurno ne zanima. Sigurno ga bar malo. I Dinko, prepoznaješ glavne glumce? Nije čovjek čoran. Ljudi. Pa da, udanu ženu koja se zove Jasna iz Zubara. No tako bi ja mogao znati. Doručka na primjer. Dobro, što je ovo? Neki loš pornik. Pa ne razumije se. Ja ti ga mogu. Ti si u braku s nogometom. Zašto su mi ovo dali? Proći će mi utakmica. Smijem li mu ga ja napustiti? Ti se ne miješaj. Dinko, jesi ti odnekud poznati taj muškarac koji se zove Nenad i žena po imenu Jasna? Ne. Zašto? Tvoja žena se zove Jasna, a moj muž se zove Nenad. I pa? Ovaj čovjek je doktor. Ne poznaješ li tvoje ljudi s ove fotografije? Suzana, znate da je svakom teško pogledati u oči. Pa da, pa to je Nenad, tvoj muž. S nekom ženom. Vidiš li Nenadov jezik? Da. Gdje mu je? U ustima. Drugi kraj jezika. U te žene. A njegove ruke? Šogore, šta su ovo tvoje neki novi zubarski trikovi, a? Čekaj, stvarno ne poznaješ tu ženu? Poznam vam. Treba li ti pomoć? Čemu ovo podnijeti? Dinko, sjećaš li se djevojke koju si upoznao prije nekoliko godina? Sreli ste se na Tulumu, počeli ste izlaziti. Dinko, Da, te večeri smo dugo pričali o knjigama i stranim filmovima. Nju sam još ženio. Zove se Jasna. Čekaj, što je poanta tvoje priče? Da ova žena iz dnevnika sa slika podsjeća na Jasnu. I mi govoriš da je to moja Jasna na njih. Pa da. A to je ono. Evo, shvatio sam. Ja ovo
i filmovima i plus toga raditi ovo što je na slikama. Rekla sam da ti se sviđa. Samo kažem da je lijepo ako je žena obrazovana, dobra domaćica majka, a uz to i ninfomanka u prevedu. Ne vjerujem svojim ušima. Prostite, nisam dobro shvatio. Recite opet, tko je na ovim slikama? Pa Nenad! Nenad, evo ovaj. Prestani, Suzana. Imao sam avanturu s Jasnom. Čekaj, ta ženska za ovu isliku je moja žena? Ovo je prevelik šok za njega. Čekaj, kakva avantura? Ljubav? A koja će druga avantura biti nego ljubav? Ali ko znači da on spava s Jasnom? Da, Dinko, spavali smo. Ako je za utjehu, igra je bila kratka. To sliči Nenadu. Pa on je moj šogor, a ona moja žena. Ko su ovi ljudi sa slikama? Ubio se. Ispričajte me. Ako sad nastavi gledati utakmicu, onda je stvarno pravi navijač. Ovo dakle znači razvod. Suzana, fizički sam varala, ali psihički sam ostala vjerna sestra. Ti više nisi moja sestra. Suzana, kako se mogu iskupiti? Objasnit će ti ljudi iz odvjetničkog ureda. A sada, pripremite se na umiranje! Ne pištolj! Danas ćete svi ovdje umreti. Onda ću staviti sebi cijev u usta i to će biti to. Kaži, molim te, već je 6 sati. Znate, mi imamo karte za neku komediju, HNK Osijek igra Anita Šmit i ekipa. Kakav Osijek, kakve karte, kakva Anita Šmit. Bez brige! Rekao sam svi! Samo što malo doći vidje kuću, ništa više. Dinko, imaš taj pogled u očima i Prvo ti, Nenad. Onda Suzana. Zašto ja? Pa ja sam prevarena kao i ti. Prošla si dnevnik. O, znaš što je smisli. On je pokazao prije. Ali mi smo samo nevini promatrači. Pa to će mjesto dnevniku činiti savršeno za sve. Par preljudnika, prevaren muž i žena i dvoje potpuno nevinih promatrača. Ti si lud! Puto je skroz. Mi nismo napravili ništa. Ništa! Ja nikada nisam prevario svoju ženu. A mogao sam, čak sam ih htio. Da. Stvarno. Možda da si ponekad onako malo hladna. Eto, čista jasna prost. Nikad ne želi probati ništa novo. Da. Pa možda bi ti probala nekad nešto novo, da si ti barem jednom bio romantičan. On je gospodin Nabrzaka. Oprosti, molim te. Samo žurim da završim prije nego što nastupi tvoja glavobolja. Ništa drugo. Ma dobro da cijepite! Ko je ti ovdje pustio ovu kuću? Imate mjesto što ste naišli. Takav je život. Sad ćete pogoditi da mogu početi! Šta kažeš? Sada se svi neko pomolite, pa da mogu početi! Šta kaže plastični? kaže da se svi pomolimo da može početi.
Zar vi niste gospođa Vodić, a? Pa ja sam Kalip Filipović, prije 5 godina sam prodao vam kuću, stavite do Haveni, nemojte, do Haveni, ovo je Haveni Vodić. Što vam se dogodilo? Ma ove divljake sam ja stvorila, a onda su se pobunili protiv mene. Izašli su iz mog pera. Što je ovo? Kakvog pera? Igra je gotova, reci im istinu. Imala ideju za dram, počela je pisati. Ona nas je izmislila, napisala je pola kazališnog komada. Točno. Ideja je sjajna. Nikad ništa bolje nisam napisala. Međutim, kad god bi sjela pisati, to nije vodilo nikamo. Ali tad je bilo kasno, već smo bili rođeni. Stvoreni, imala sam pola komada. O, vi ste uvijek stvarali predivne živopisne likove s fascinantnim problemima i odličnim dijalogom. Stvorila je ovaj put, a što je ona napravila? Ne odustala od ideje. Napola gotovu dramu jednostavno bacila u Vladicu. A što sam trebala? Nisam imala kraj. Zamisli sebe sa svojim mužem u Vladici. U Vladici se nema što raditi. Ja realno. Šta je bilo s njim? Ništa. Ali kada sam čula da netko otvara ladicu i dok sam se okrenula, oni su bili svuda oko mene. A zašto ste izlazili? Što ste uopće mislili da ćete naći vani? Nadali smo se da ćemo nekako uspjeti dovršiti tekst. Da ćemo svaki večer do kraja života nastupati u kazalištu. Pred publikom. Aha, pred publikom. Šta to drugo treba? Ostat nedovršeni mračne Vladice. Ma prekinite više. Mislila sam i mislila i noćima nisam spavala. Ali jednostavno nisam smislila kako završiti priču. Jo, čekaj, stani malo. Dajte vi da mi prvo analiziramo ovo dva što imamo. Dakle, ovako. Ona je otkrila da njena sestra ima ljubavnu aferu s njenim. Tko ste vi? Ali Filipović, ja sam vam prodao kuću prije 5 godina. Računovođa. Taj. Ali uvijek sam želio biti dramski pisac. Kao i svi. Nego, zašto on nema ima? Što nije u redu s njihovim brakom? Dosadno mi je sa Suzana. Zašto? Ne znam. Mene ne pita, ja sam ostala bez teksta. Zašto je bilo tom mužu dosadno sa svojom ženom? A? Znate li? Pa zato što se s vremenom previše zblize, uzbuđenje splaske, stalno su zajedno, viđaju se goli, mu nema više tajni, čak i njegova tajnica više uzbuđuje ili komšnica. Ja mislim, gospodine Kalip, da je to sasvim nerealno. Ma sve ti, Bona, znaš, pa pogledaj se, pa nije dobro ni napisana. Slušaj, vamo, bračni plamen se mora stalno pokurivati, jer inače će se ljubav ugasiti. Ljubav je smisao života. A što ako je muž nekad bio romantičan, a s vremenom je počeo zanemarivati ženu? Pun mašte, šarmantnih iznenađenja, prerastao je u jednoličan odnos dvoje ljudi koji se tu i tamo seksaju, ali više ne vode ljubav. To mi je malo tanko snega. Tanko. Mislim da bi se mnoge žene pronašle u toj priči. Ja mislim da je to sasvim moguće. Sasvim moguće. Sasvim. Sve to može stvarno tako ispariti. Čak i ako su se prije voljeli. Dragi moji, to je jedna od tužnih životnih istina. Ništa nije vječno. Čak i junaci koji je stvorio veliki Šekspir nestati za 1.000.000 godina kad dođe kraj svijeta ili kada se ugasi svijet. I čemu sve ovo ako će se svemir jednostavno rasprsnuti i sve ovo nestati? Baš je zato važno da te sad dok smo tu neko grli, steže, neko kome je stvarno stalo do toga. Ti to sad pokušavaš opravdati mađinu svojim mužem. Jo, čekaj, stani malo, stani. A što ako ste i ti, Dinko, imali nešto, a? Ne, razmišljala sam i o tome, ali sam shvatila da je suludo. A ako je išlo suludo, život je suludo. Pa, problem je u tome što se podrazumijeva da su svi nejedni, ali to ne može biti istina. U kazalištu je važno da bude smiješno. Ne mora biti istinito. Život se razlikuje od umjetnosti. Umjetnost je ogledalo života. Kad smo
već kod ogledala, a oduvijek sam želio jedno ogledalo gore na stropu iznad našeg kreveta. Ona nije htjela. To je najbolja stvar koju mi je itko ikad predložio. To je seksi. To je djetinjasto. Ja želim voditi ljubav, a ne gledati porno film, što bi se u stvari Halide vidjelo. Koja stražnica kako ide gore dolje. Sad me ismijavaš, a onda se pitaš zašto sanjavim u dinji mišić. Molim te, nemoj ženi predložiti ogledalo. Trknuće od smijeha. Eto, tako ne znači da smo se pukli ispred ogledala. Tako. Da, u tvojoj mašti. U tvojoj kupaonici. Ovo je slučajno priča od naše. Nije bilo nikakvog zaljubljivanja i tih gluposti. Jednostavno se dogodilo. Spontano. Lud, Jakinja Mišić. No, Klara, sad si iznenađena. A stavno me nadal što imam nešto s njom. Ja u šali. Freud je rekao da šala ne postoji. To je moja kriva. Zaklinjao si se da te ona ne privlači. Zdenka, smiri se. Nijedan muškarac neće priznati da je prevario drugog. Moj je upravo priznao. Eto, zato je mene moj muž ostavio. Zato sam kupila vašu kuću i došla živjeti ovdje sama, bez igdje ikoga, da više ne stavljam iz veze u vezu. Imala sam avanturu sa svekrom. Sa svekrom? Što to nisi stavila našu priču, kući otići? Svekrva je bila poznata glumica. Rastala se i udala se za svog fitness trenera. Tako da je moj muž imao novog oca. Mlađenice. Mladi oče, opa. A bome imala sam ga i ja. Vodio je dnevnik. Sa slikama. Sve je bilo u njemu. Smatrao je da je to jako romantično. Ti si znači varala svoju svetru. Ne bi vjerovao. Jednom smo čak i ljetovali zajedno. Moj muž je tražio knjigu za plažu i svekar mu je zabunom dao svoj dnevnik. Sjedimo mi tako na plaži, muž otvara knjigu. Aha, znači odatle je ideja. I što si ti učinila? A ništa, rekla sam da to nije istina. A on? Pokušao se namjerno utopiti. Zaletio se kao luđak u more, ali je stao na ježa i morao se vratiti. Javukao je kao malo dijete. A to je meni bilo seksi, pa sam se ponovno zaljubila u njega, ali nije dugo trajalo. Jebi. Na našoj novogodišnjoj zabavi svi su se zabavljali i opijali dolje u prizemlju. Slučajno sam prolazio pored tog upatila gore na katu. Unutra je bila dinja i pitala me imamo li štapiće za uši. Ja sam ušao unutra, zatvorio sam vrata i dogodilo se. Čekaj, kako su bili štapići? Da, je to bitno. Koga zanimaju jebeni štapići? Gledali su se mjesecima. To je tvoja umišljotina. Kaže vam, čista slučajnost. Ti si ta koja je slinula za njim vrata. Da si pažljivo promatrao, shvatio bi da mene Domagoj Mišić ne zanima. Da sam te ikad poželjela prevariti, to bi bilo sa Željkom Mandićem. Za ovim papom iz Vinkovaca. Željko Mandić zna kako zadovoljiti ženu. Kako se znaš? Hoćeš reći da si jednu noć provela sa Željkom Mandićem? Ne. Znao sam. Imali smo dugu vezu. Poštovanje više ne mogu živjeti u laži. Spavala sam više puta sa Željkom Mandićem. Ajde, bajega. Aj, nemojte nas snimati. Dobro znaš da sam se uvijek voljela, ali balon se ispuhao i trebalo je to malo začiniti. To sam ja pokušao objasniti Suzani. Koliko si točno puta spavala sa Željkom Mandićem? Ne znam točno, ja ne vodim dnevnik. Taj broj ti nešto značio? Da! Ja sam računovođa, da.
Ja zapravo ne idem psihijatru. Znači sada srijedu, četvrtak i subotu. Doktor Gruden ne postoji. Ja mislim da presječala se. Ne prolazila je. Oni 200 kuna po satu. To je bilo za sobu u hotelu. Ja godinu dana plaćam hotel da se ti i Željko Mantišević 3 puta ti Da je niko život spasi. Ne naš. Pasta ili tragedija. Zašto tragedija? Situacija je tužna. Tvoji ljudi koji su se nekad voljeli još uvijek se vole. Kao početno udruženje je splasno. Pa dobro, ali niko ne može zadržati taj početni nalet zaljubljenosti. Tako je, s vrmenom druge stvari zamine to prvo uzbuđenje. Ta nogomet, na primjer. Ne, zaboravio si da je prije nekoliko mjeseci imao izljev krvi u mozak. Kako se to dogodilo? Ogledalo sa stropa iznad kreveta srušilo se. Kako što nisi pristala kad sam ja htio? Reći ću vam zašto su njihovi životi fali. Zato što su patetični. Nedostaje im tragična nota. Što je ovo? Računovođa. A ona? Domaćica. Nisu uzvišeni kao Hamlet ili Medeja. A ne moraš biti kraljev da bi patio. Milioni ljudi na svijetu pate. Oni su Hamleti na ljudima pere. Ljubomorni su kao Medeja. Da! Upravo to! Što možemo iz toga zaključiti? Pa, svatko ima svoje mračne tajne i čežnje i grozne potrebe. Pa ako već moramo nastaviti živjeti, pa izaberimo praštanje. Da! U tom smjeru treba reći naša priča. Na trenutak mi se svidjela tvoja sestra, jel pa šta sad? Možda bi ti trebalo dopisati da su Suzana i Niko proveli jednu strasnu noć, pa ćemo svi sve jedni drugima priznati i oprostiti. Da. A publika će se smijati, zaboravljajući na trenutak na svoje tužne živote. Oprost, pa to će ovoj maloj seksualnoj farsi dati dubinu i emociju. Pravo si. Ko sam ja da sudim drugima i odbacim godine ljubavi i sreće samo zato što je moj muž zubar plombirao moju sestru? Promijenit ćemo se, popravit ćemo se. Gdje ima života, ima i nade. Ja se ne vraćam u ladicu. A čekajte. Po čemu je praštanje ključije od guranja svih problema na tebi? Ja ne vidim razliku. Može li mi netko objasniti? Pa uzvišenije. Čovjek treba imati dušu. Praštanje je krep. Da. Možda je sve to isto, ali ovo bolje zvuči. A istovremeno je i smiješno i tužno, a i komercijalno. A publika to za neke tragične završetke. Zar ne? Molim vas, recite, volite sretne završetke.
A meni toga dosta. Večerašnje se čut sanjim glas. Skrapi. Jesi. Bravo. Ja sam mogla poslušati ove njihove gluposti do kraja i onda dočekate moj nastup, jer će vam se isplatiti sigurno. Vi sad nastavite ove svoje gluposti. Ajde već jednom, ne koncentrirala se. Ja se stvarno ispričavam još jednom, evo. Može. Super si, super. Hvala vam. Mi sada idemo u moju radnu sobu dovršiti tekst dok je stvar još vruća i dok me drži inspiracija. Što smo ono rekli, ključna riječ je ključna riječ je oprost, ključna riječ je, idemo, ključna riječ je Suzana. Tenka, mislim da ti ne mogu pisati. Ja te. Ne znam što, ali znam da je Alena Vukić u pravu. Ona je ungarska siteljica. Njima je lakše. Oni nisu stvarni. Lako je oprostiti u mašti. Sad se manipulira realnošću. Ne mogu vjerovati da si imala tu vezu sa ženom. Mojim klijentom. Sigurno nije bio zadovoljan kako sam mu vodio knjige, pa mi se tako svetio. Pa daj, mišlješ. Sad sam bio tako osuđen. Kako su godine prolazile, ti si se sve manje trudio. Obeshranio sam se, a i ti si mene zanemario. Svi ti zamišljeni likovi mogu se ponovno napisati. Njihovi životi se izbrišu pa ponovno započnu. Ali, dragi moji, mi smo rekli i učinili stvari koje se više nikada neće moći izbrisati. Tragično je to što te ja još uvijek volim. Ja tebe, ali to nije tragično, to je patetično i jadno. Što ćemo sad? A gledaj, ljubavi, možemo sve gurnuti pod tepih. Ili možemo jedno drugome oprostiti, ili se možemo razvesti. Zdenka, ovaj Bog je prvo mjesto na kojem smo vodili ljubav. Pa zar ne bismo mogli početi sve ispočetka? To si ti tako zamislio. Pa novi početci se događaju samo u bajkama. Pa svačiji život bi trebao biti pomalo bajkovit. Previše stvarnosti je loša stvar. Kako je to gakanje? Guske, pogledaj te silne guske. Bože moj, pa nije bilo gusaka dok smo mi živjeli ovdje. Guske su znak. Kakav znak? Simbol novoga početka. Guske su ovdje gdje ih nikada nije bilo. Hej, kakav je ovo dan, čovječe! Pun simbola, pun pisanja, pun jutaka, pun književnosti. Pa zaigralo je pjesničko srce u grudima ovog računovođa Zdenka. Pomogli smo Aleni Vukić da napiše sve do kraja svoje drame, ali naš slučaj nema kraja. Mi zbunjeno čekamo neki znak. I evo ga. Ali, imaš temperaturu. Zar ne vidiš što nam pokušavaju reći? Zar ništa ne znaš o guskama, Zdenka? Guske ostaju sa svojim partnerima do kraja života. A guske nemaju avanture. Ako im se i dogodi, one to nekako prebrode. Sve je stvar prirode. Ljudi moji, je to stvarno moguće? Moj muž je pjesnik, zarobljen, u tijelu računovođa. Ne tu ovo na naše mjesto. Šta me prekide?